Kardom don marli pinili bangso video long penili tum isi kenang so dalam je tharam sena kunat ni kumani pang thek thek tum wanglo indum ni pati tikang lo amala te bok terai mane tum phana bangke police tum wanglo police station pon detlo police station na tum man arjulo karju un hulang tum phan ke theng ke chok la pen kelang tum lang plot pen aman pi pin pen kang ton kang thi kardep hala ke theng ke chok amek long ing ti ke tai karen ke pang sip la puson police tum karju bor I ke claim chok ma. All right, another alleged custodial death where a horrific incident has taken place and a young man was subjected to third-degree torture. 22-year-old man was allegedly tortured in police custody. Apen lan chota kali lang kumani ke claim chok se derlo masi police tum lang li phan nep check me lang li phan police station pon derlo police station along alang li phan ke theng ke chok kang ton kang thi amana ping pi pin la boson ke claim chok ma ke theng bang ga phi lam lo alang li phan amana ping pi pin pen kang ton kang thi lam junu pen kipu la boson kipu police tum claim chok ma pini la bang so video long pen li tum ke than pon sena aprang si ke tum ke cheng si pen le ke than pon sena police tum polutang te ko mara tum lo police tum polutang te alang le tum ke le tum phan nang ke rai nang ye tum lo ake heng no son benang rai nang ye tum lo ituma mana pengs de me ko mat ne bang sa mana peng nang pipe le tum phan itum phan kang ton kang thi lok nang lang rai pen lok polutang te hala ma si le tum phan nang lang rai man kang ton ma halang le tum phan se police tum ke action ke nang ye tum lo ituma bang ar pum system lang tum nang rai nang ye tum lo lan chot ka le lang le tum society long aron ki kroi create tum phan aron ki pa kroi pen kai ke system society long monsam ke pa dower thek nang ye tum lo asi thi hek pen police tum ko mat ma polotang te la ke society long bang pupu abi dun te pin pen kai ta ke lang chari dun ver nang ye tum lo la pen ke monsam ke pa dower nang ye tum lo asi thi hek pen police tum ko mat ma polotang te la hen lo to non bang ke police tum la pen sarkar tum ko son se ka chera ma na ta ini tum sap so je than pon chom lo nang ka chini ye phan police tum la ke ministry of home affair under sidolo alang tu pan ke lang chari nang ye bang ke home minister char pu dolo asi police tum phan home minister ke kaping khatu na jakong dolo la pen home minister le pen police tum claim ra brapsi kai case the mili tum society long monsam ke padover nang ye ke alang tum char pu lo to la bang ke sarkar le pen police tum kachirap alam the masap su le tum chithan pon non bang ke le tum police tum ko madni phan nebji pulutang te thang bak be nep ni pinison ba ka thik do posi nebji la pen police tum ke chok che phan pulutang te nepo semi neblo po ma si lam ki jodlo le puk le lang police tum ke nep ke chok lo ma chok che ma la bang ke court tum sing sai po ase police tum bang ke nebji bang ga ja kong do lo alang tum to la bang chok lo sita mi alang tum bang ke punishment ki pi ja kong bang ga ve police tum ko mane claim chok te lo ma si police station pon de lo e claim chok ke chora posi lang le phan sap nang po theng nang po ton nang po alang tum man jenek nang po na puson ke aron awe la pen la puson ke claim ke la ke unethical la si police tum ke la puson ke claim nang ye tum khali la puson jong si claim rong pulutang te la ke ile tum phan nang ke rai atumi khali det po la si la puson ke claim ke na hok sita mi ake mi thek long le la pen la puson ke claim tum khali police tum ke hok pet itum aron na long lang dam lo la pen police ko pisi get police phan ka pin chong ma pulutang te halai hoi ile tum phan nang ka bache negi phan le ka pin chong khali ile tum phan nang ke rai ji phan si sarkar tum police phan se mi pin chong lo to la bang khele tum klar da ka son lo busni ning thelo la pen isielam police tum ko manne ke chok che phan nep chek lo kud long inside am lo sami hadak sami kud tum si pupo jela so leng hai ke claim chok che der lo ba chok lo pu sami kud tum si lam rai pipo la pen lam rai ke pita arona teng ben si pipo itum isi example nam sinang doctor tum le la pen scientist tum un an ke kisu ke meji phan ason tina ke so phan sami dowai semare bazon si tum non thek long lo ason tak taxi sarkar tum parliament long un an ke claim ke dam ke chok che tum phan ku pi punishment si ki pining ma ko an si jail ke beng ning ma sarkar tum sami aron ka semar dopik lo hala soang bong pen ke thenai ron bang ke IPC hen lo la si IPC long si IPC bu ke Indian Penal Code pu hen lo la IPC long si ason tin ke claim ke chok che tum phan sami jail ning kan kan si ki beng ning ma adai kan si ki tu ning ma hadak si do pedlo la pen ke ong dung judgment bang ke hala court long hala IPC long ateng ben si judgment people lan chot ka lilang police tum ko marnie phan neblo ba neb nang ji pu sami sia report do nang ji
report je tok pon pe me silang le tum kurlong same pon nang ji FIR tok nang ji lapen ke police tu ame thang uniform jing thang nang ji komani phan arrest baran ave pin pen kinep una jakong arrest baran ke do pen kinep una jakong lapen ke police custody komani phan nep check lo pulo tang te police station ar lo kurlong pon peng ko ni ko anji ki bilong ji ma halai hoi anta arondo hala so ron bank ke lake CRPC Code of Criminal Procedure pen lo na C bank ke Code of Criminal Procedure lo C bank ke IPC lo Code of Criminal Procedure bang la person hen lo nono son nang li jong si hospital long dam lo pulo tang te nang li ke cheng si ke registration claim pon nang ji la pen hala so lo chet na sin nang li doctor long chipak lang nam long ji an si doctor tu hala bang so lo chet dong nang li phan duwai nang tok dun ji la son dak taxi police dum same ko mane phan kidnap lo ba nep nang ji ba ko mane claim chok che de lo pu same isi report do nang ji la son report a son si pin chong nang ji pu hala so rona bang ke CRPC hen lo la pen bang ke ke claim ke dam la son si claim ke dam ke chok chelu po hala so report tok nang ke la ke hala IPC long ateng masi tok nang po ka chong hu bang ke la ke ningkan ke thom pli gel do nang i mek lang no bang ke akar jon do nang i lang ke kok thada si yalang ke phone nang po same alang to report tok pon po report ko long pon po ang ke ko tuming side on po hala ko tum kang sai ateng pen si punishment bang a pipo la si police tum ke punishment ki piuna ja kong ke ave ko tum si ko pi go son punishment si pinang ima la bang ke ko tum si lamrai piji asi um pen tum ki cheng si e thana malam bang la po hano police tu mili tu phan nanglang rai nanglang plot pen e tu phan mana peng nang pp pin pen ile tu phan nang behave long le pu bang ke ile tum klar dak lo pusi ning thelo la pen ko mania phan police station pon de lo lang li phan 3rd degree torture ke theng ke chok hala ke theng ke chok a meg long biri ke du ke patip ing ti ke tai la pen ke karen ke pangsip la puson claim lo jang de hala bang so police officers against tum ko pilo claim nang po ke cheng si bang de tum along a prega police station ong damsi hala bang so officers upon iletum FIR pinang po SP upon complaint nang pinang po magistrate upon complaint nang pinang po jong si action and elang pulotang ti iletum Central Vigilance Authority lapen ke Director General of Police nason siltum complaint pinang po la ana chok chilang pulotang ti itum Human Right Commission long dampen iletum hada complaint bidam nang po lang si un elang pulotang ti itum anu sang song ar lutu nang po iletum court case pinang po court case ki piche song pang tangkring nang po lapen ke home minister ke police tum phan action ga che nang ye banglo police dam phan ke chilang nang ye banglo home minister phan tum pressure pinang po political pressure pinang po la poson silitum a hokang sai gelong je phan claim nang po athil tum de long pini arni ansteme la poson arona velang je komania police officers jongsi 3rd degree torture claim lo pulotang te alangli ke la poson ke sungching tang nai la pen la poson se alangli jail do nang ji je alangli kar jona jog jelo la poson aron Pinion ni ansemi itu mah deadlong ke specifically avelang. Lapen 1984 ningkan 10 December United Nations long Asia Convention dolo hala so convention mena bangke convention against torture hala bangso convention long India dum semi dolo hala bangso convention long athon si parai lo komadni o police officers tum jongsi lapen komadni la person aron kelang nang ye tum jongsi monel tum pan la person cheneglo hololo lapen ke theng ke chok pen hala amek long inti ke pati biriga du ke pati karen ke pangsip la person claim lo dang te hala person officers tu pan so dak action ken aron do nang ji pusi hala bang so convention long che parai lo sita me ning du me lamang la pohen lo ile tu ma de long hala bang so convention na teng pen ile tu India tum ke pin yani anseme papleng ple pen la jok ile tu phire me tu ma berta arjulong bom lasi ke bang jilangar ni ke la person ke claim ke chok che police officers tu ma phan la pen la person ke claim ke chok che aron ke lang tu ma phan ke action ke anang ji aron do po pusin dire ning thelo lapen eli uwe ke mi tum ke pa do nang ji puki puarti ki pinang ye tum lo pusin dili mathalo lasi pini la bang so video pa ding o epin pen dile pans pa jut pone kok po lasi nili pa je aprang ne tu ma phan chuni ri kang tung alam bang la po han lo lapen ke than ke paklar kang tung je alam bang la po han lo je anutin police officers mat ke nili heng no pet pudam de lapen ga long tin police station ma sila son claim pet lo punili pudam de athe ke ong dung ke mission si ke om lapen ke muthe dag long ni la person do kokliti mentuni la person cheplang de ti la se la person ke cheplang long de je phan ke ilitum rad amulu ko tum sar pulo sindili mathalo la se pini la bang so video long benang tum ethi ni wets te me akimia so na charlie don long lo sindili ning thelo la se ka do wets te me do me tag me cardom